bari gukorerwa ihohoterwa bacecetse ngo bitazamenyekana, ngo amazina yabo ngo atazangirika, bikabatera ipfunwe ryo ari bo victim. Ndababwiye nti isoni cyangwa abari bakwiye guterwa isoni n'ibyo bikorwa n'abarikora, apana barikorera. Murakoze cyane. Dr. Nubwo mutavuze amazina nanjye ntabwo ndi buyavuge, ariko ibimaze iminsi bivugwa ajya kubona ukabona abantu baravuga bati ariko nawe ni isasu, nawe murebe uko akora, yavuze iki n'iki, nawe ni isasu. Ugasanga kumwe nkoranyambaga hariho amataka avuga ngo nubwo yatanze ikirego, mbese ugasanga arajaka ngo umuntu yaragambaniwe. Urumva ibyo bintu ngo yaragambaniwe ni ibintu by'amafuti cyane. Yagambaniwe kwande nande? Erega buriya nimwe mubivuga mukoresheje izi mbuga, nta bandi ni mwebwe. Ni ukuvuga ngo mukoreshe terme za nyazo, nicyo tubasaba. Turirwanye ahantu uhagaze wowe nka social media influencer, ahantu uhagaze nk'umunyamakuru, urirwanye ukoresha amagambo kuvuga ngo yaragambaniwe. Erega buriya biterwa na angle uhagazemo, kandi iyo uhagaze muri angle mbi iteka uvuga nabi. Buriya ngo n'uwatanze amakuru ngo yagambaniye kanaka, uwatanze amakuru utabariza mugenzi wawe umuturanyi umerewe nabi, ubwo se ngo yamugambaniye. Kugambana ni iki? Bakoresha inyito nzima. Kugambana tuzi icyo ari cyo, ariko niba watangiye amakuru tuzi siroga twese, dutangira amakuru ku gihe. Buri muntu abijisho rya mugenzi we. Ni gute umuturanyi wawe ahohoterwa gutyo ubizi ugace ngo nta kintu bimbwiye? No, ntabwo uri umuturanyi mwiza. Hanyuma niba hagize wishundi nituhagera, ubwo ndavuga urwego rw'ubugenzacyaha niruhagera cyangwa inzego z'umutekano, ngo bimaze igihe, ngo n'ubundi ngo byari byaraherekera. Wakoze iki nk'umuturanyi? Wakoze iki? Yego turabiza abanyarwanda ngo ntiwivange mu bintu byanjye. Oya, iyo bije mu buzima bw'umuntu utanga amakuru, n'ubundi ntakubwiye ngo byivangemo. Icyo tukubwiye wowe tanga amakuru, nta kindi. Ariko Dr. bigeze ku byamamare, hariho n'ikindi kintu cyo kuvuga ngo ibi nibigenda gutya nzakwandagaza, kubera ko ari umustar nawe akaba yavuga ngo reka sinzi niba yego akavuga ngo reka nemere nshiriremo, kubera ko reputation mfite, abantu baranzi, ubukwe bwacu bwaciye mu itangazamakuru, bwaciye muri social media, ni insenya niyo yamenya ko bimeze gutya na gutya. Aho ho ubutumwa butanga n'ubuhe? Ariko se Theo, tugize ngo nasenya, ubwo urwo rugo ruba rwubatse? Urugo rwubakiye kwihohotera, urwo rugo ruba rwubatse, ruba rufashe, ruba rwarasenyutse. Urumva nyine bamaze igihe basova parance, urumva no gusova parance, ariko indani yarashize. Dore ibanga ry'ubukire ryahinduriye benshi ubuzima. Ubworozi bw'inkoko bukozwe neza kandi bwitaweho bwinjiriza nyirabwo amafaranga atubutse. Ngwino nkurangira aho wakura imishwi y'ubwoko bwiza kandi ifite ubuzima bwiza. Ni imishwi y'ubwoko bwiza kandi iva hanze y'u Rwanda ikingiye. Iyi mishwi y'umunsi umwe igurishwa ku giciro cyiza, kandi izi nzobere ziguha n'ubujyanama buzaguherekeza muri uru rugendo, ukaba umworozi uhora ashima ibyiza yagezeho. Ku bindi bisobanuro wabasanga aho bakorera Nyabugogo ku muhanda ujya Kimisagara, ukaba wanabandikira cyangwa ukabahamagara kuri telefone ubona kuri screen yawe. Kuri wa kane tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 2025, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry imbere y'abanyamakuru benshi yihanangirije abantu batandukanye bakora ibyaha bijyanye n'ihohoterwa ryaba irishingiye ku gitsina ndetse n'irindi hohoterwa by'umwihariko mu bantu b'ibyamamare. Nubwo Dr. Murangira Thierry atigeze avuga abantu mu mazina, ariko wumva ko muza cyane ku byabaye hagati y'umuntu uzwi cyane muri showbiz uzwi nka Bishop Gafaranga ndetse n'ihohoterwa bivugwa ko yakoreye umugore we Annette Muraba. Yasobanuye byinshi